abaturani bagera ngo rwakabuka umwe bese w'emyaka 36 yo gukora kita mukishento emyaka 10 nyuma atiyo yayemerero mu rubanja koti ya mchwere emyaka yaramara mu chome mbwenu kwehwire yatiyo ahotoka hacharo konka abaturani bagera nkurigera haci yakoze ritashemerire kutura nabo bationkwe kumukwate mparesha hanke mwezo mwabazyo bakamutwara ha police ngo abe noho yatura. This man is a criminal. Actually he has a criminal case against himself. To kirizigwa okwite muntu wena wadekanga myagenda okumukanga hati ogwogo mwana gwe cyakozere nomureba. Chairman w'entebe yo kubanza habwa Katete yagamba hanshongezi mwe nitwe nk'abatuze abatuyiro mbusinge nibareba ngo okutura no muntu oguru baturra bunkenke umwe baturamba guricubwa mwe tugira ngo government kwiyakuba tuyamba omuntu ogwe kabe mwine kunanga mbona ba police na tera DPC yangambira ngo aro nanka community organizing officer abe no yataho umushonga zitu twagambaho no babinjire hamwe na nyina atiyo yashabo kusasurwa nyo nabasaba kusasurwa bayabo nabasaba ngo bamusasire bayabo kubayanga na nyina jante nimba kurata kurahitira gusa nyo cyo kinani saba kusasurwa cyaro ntubansasire nture n'abatakwana Sigazi akita omukazi w'emyaka 5 ogo musigazi turi kumwenda mu cyara amazina ndikasimbe Scovi gasha kwa Mike atwakire.